Ćao ljudi, ovdje je David iz Serbian Slid Brothersa i danas ćemo nešto više pričati o našem kanalu. Tu je Dalibor sa mnom, reci nešto Dalibore. Ćao svima. Sad ću vam reći nešto zašto nismo dugo snimali. Kao prvo, nismo imali nekoliko dana komp jer smo onaj stari odneli, a ne može ništa snima. A sad smo dobili novi komp, on je dobar, jako je dobar. I sada želim da kažem, mi imamo sve za snimanje i sve možemo lepo durati da snimak, ali nemamo gdje da snimamo. To nam je veliki problem. Za sad ćemo snimati možda neki gameplay PES utakmice. Ja protiv Dalibora, ja i Dalibor protiv kompjutera. Tako ćemo nešto snimati. Kad budemo imali gdje i kako i šta da snimamo, nastavit ćemo ono sve što smo snimali. Želim da izvijem nešto se pojavilo na našem kanalu. Imamo 112 pregleda za snimak. Naučite 5 osnovnih pregleda. Naučite 5 osnovnih poteza u fudbalu ili skillova. Ne znam da li imaš šta da se kaže. Ako Dalibor ima nešto da kaže, neka kaže. Hvala vam što ste gledali ovaj klip, to jest, to ste ga slušali i vidimo se. Ćao.